Mama wakwaba midi ede Addo searching mesrew na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ababa we ya mede nsem ebrewi o kire se oye nurse ni but na oye strong NDC ni a kire se enya asem keto akra. Ene 2016 ko to na bade ma NDC amayoku no but ende wa be ye NPP ni because watu me hu se o man pani dada John Dramani Mahama eba ne dada oye mu first oye making corn eni ni matru chop papa ababa we e kire se ene nurses for no moje alawa o man pani dada John Dramani Mahama twem nurse for ko kan teachers ko kan ya so ontia ne anaso chena opekura na membu ne mbo no na his excellency na Addo dan kwakufa Dubai no castle very store en na Addo na me see ya na kwenkwen de omo phone so enti Ghana fo se munim na 2024 abato na eba beto no mokoto ede ema NDC fo a enye nurse fo nkwa no ho be kire wen ena ye teachers nkwa no ho be kire wen omamuni na ebe bre papa na his excellency na Addo dan kwakufa Addo enye no wa ye bibio eye system no ena ye sa because ebe kaya his excellency ne first time no ena MPP for mo bom ho modern say ena COVID-19 beji ede ne ho beji me wiase afa na bibia ye basa ababa we e kire se nka ya hwa na Addo kra de oye best president Ghana yenya because obone ho modern ye papa na die we wiase ye a empo na Addo his excellency eda so etoto ni amano na kire se his excellency onim amembu ne so papa 2024 e ma obi embo no wo sututru pa ne nurse for no mo yesterday because maso be hye yentie ensema ababa we ede etuya ekon ya badge no ye na ye call ya ye kodru ye na omutwa 2015 omuso omutwa allowance in fact ye kodru ye na ya are hose na ye seniors no bia me call school na moto na omope o allowance no kabomba na omo de akwaje moto mapuka no bi na omo de nam school mo omo de ba lectures na ade na ye hwe paase ye nya bia na ya are hose but wonim de esi nyame ya adum na 2016 Mahama ba campaign to ho no obeye no alawa ye no alawa no vote no se ankwala yo madwin swa mame nsu strategy bi no ka so why what the allowance na ba na me say o ka so de aba na ye ni je but no stress ye nhye da engine ni because asa wabu kwaso asa person yusu ya adwin wabu ya kwaso ya ade na ye ba school no ana enye election time no why implement allowance na maye na ye bedru ye no ehwo na ma adwin sesa fa NDC ho nti we na ye wo ma na me kwadwan ne test conform no na senior bi I salute him Samiola Santi uko ayo ho ona ma ono so kwa ka ho bi na me bedo NPP obeche what na ho obeche wo said this is it nti no kranu nie opa ko follow I was born in it no na edidimwa na allowance baaye omo de baaye no ye school no eye balloting wantu ani nyina o 400 cedis no omo bobo paper uyi yes na wa o makan scanner ma uyi no a unya bi na mekwayi no omo hurumia that time na test ko I'm carry wasem metwa also me pa cho metwa also enti omo ye allowance no balloting ena yes ye principal no omo bobo paper nkete yes no nti ye delay uyi yesa na omo disconnect ho tabletop 2016 asem na America yo no mo disconnect ho no ma kan scan 400 cedis na mo de ahye wonsem na wapie na musuo mo na you know say me you know na ndie ehuro na mo si akwai ehwa na me don na test ko na yedidim me se me yedidim sa na Addo se unto mame me ba me mama allowance no enti ye for me ku bi
say di day na ye beto aba no ye make sure say ye to aba wo ye campuses krono ni MPs na ho no I think honorable Kabo Abefa Laura ena ye to aba na ye dimu a yes na ye kita ye voters idea allowance ye say alawa but not still ye mu no na ye njini because politicians omo ma promises bebre tina ye njini sana na ba wo de beba but na ye so ahwe ena ye kwoto aban ye to ye na nyame ye adom na nanado ewe ni na wo we ni ye no we na da no ye wo ha na omo de ayi tutu ye platform say nanado enne na ebia wa ye na adwen say opese o restore allowance enti de wo achirichiri baabi or restore wo sunyane nursing training ye de wo upper west ho baabi ena ye hwe no wo TV so nti ye hwe sa na ye hwe ye ni age ye nyina ye hwe or restore ye or say and I then restore nurses training allowance as from today nanado anu si ye na obi afun osu kunkron allowance na betom ehwo ena meje na nadiye enti me na ba ya na people are saying say they don't trust him as we are disappointed woman system ne na disappointing nanado pandemic ne na disappointing nanado before covid die na ye hu na ne ma koso but like uma ye hwe yo say yes sa NPP ko fa mahama biema we are se bedo ye rough mahama minim say o question no personally and I say in general because jikodi de ebi ni party no ebi ni NPP mu but say ya de ayewe ebi asonso no de ebi asonso mama example me quarter share then first before that no me quarter share no na me papa de na chiba mienu ya me papa owo me eba wi ase oye NDC former NDC chairman what a chairman of na because of that nti yenya call tertiary no na ye ka say jikodi no nti na ye follow like the NDC achi ni ade but me dey me encounter love for NPP what tertiary me call nursing training na ye twa 2015 almost so much allowance in fact ye kodu ye na ya awe hose na ye seniors no baby am call school na moto no mo pe o allowance no kabomba